Vježba broj 13. Ha, hi, džu, džaraha, harađa, dahilun. U vježbi broj 13 upoznajemo se sa 3 harfa. To su harf h, to jest oštro h, koje izgovaramo na način tako što napravimo mali smiješak i iz grla oštro kažemo ha, hi, hu. Također se upoznajemo sa hrapavim slovom h na način da iz grla hrapavo kažemo ha, hi, hu. I naravno tu nam je harf džim, odnosno dž. Obično, kao i u našem bosanskom jeziku, slovo dž. Tajzi, min, hajthu, džunahun, ahriđu, min, haqqin, fa'auha. U vježbi broj 13 također moramo napomenuti i kazati da slovo h su jaki harfovi i na njima se fetha izgovara kao a. Haqqin, fa'auha, ذرأنا لجهنم كثيرا وإذا خلوا حذر الموت خلق الله في الخلق نحن muhlikuha wala tujadilu bil haqqi